Paul Clark Klani som paruk tholeni kan lo thleng vele ta tuntuma hian tual chung thu thar le tual chung politics trend katte kan ngai thla vele dona he chanilina kan lo puan ngun ve em rui lo chungchang chumi a kai hnoya thil lian deuh mai om Jordan Center chungchanga khan ania kha sarkar masa te khanin theitop chu in Jordan Center khan lo dina a phui sui khop maya maro chu enkol chu na konga hian sarkar khan thutluk na kha an siam theilok lova NGO ko rang amo polemo enkol chunjom du tur kha an zong kwala maro chu mu mai lova topa Synod lam nen anin bia a sui hona rang paltlang ani nuwa hi tuna hian Synod chuanin Jordan Center enkol rem tita ti in pastor tan pro pastor som ni nem hi anni ti te ani hemi chungchang hi video bulletin an manglok tiang Synod in khom pui voi za pan hi na zarkot ko ran biakin an ya chuan rui lo ngai te enkol na mun Jordan Center se thon chu Mizoram Presbyterian ko ranin a enkol an rem ti in khom puya hian pastor thar som ni nem nge anni December ni ko sa ni som ni panga atran Synod in khom puya khan moderator Reverend John Araldo sanga kai hruain nili chung ro relania ro rel ni hung ber in ni khan Synod Executive Committee SEC atanga lut Jordan Center enkol rotna pom ania Synod Executive Committee bozui turin anda Jordan Center enkol chungchang hi kumin September thatop lama SEC thukhoma khan pom malo ni to a Synod in khom puya ngai tu zui turin anda ni kha SEC na thlen angin induni kan Synod rorel chuan han ngai tua Synod rorel chuan ngai tua pomta a Jordan Center pual hian kumsa ni somni paruk ni sari Synod budgeta granin 8 chengve bel cheni da rem ti ani ngal bokani Mizoram sarkar chuan Jordan Center enkol tur azong ani kha amu lo nuwa enkol turin Mizoram Synod angena sarkar ngen na chu Synod chuan bo zuya Synod Social Front lamin ma an la a an zir chianga sarkar ho tu tenen po tum engemaw za tanin bia a Synod lamin rotna le du dan an nei te sarkar lampoin an pompui to bokani kha hemi chungchang hi thilom takani a Jordan Center hi ani na taka chuanin rui hlo ngai dam hlimte an thiam thil zirtirna atana ruaman kha ania rui hlo ngai enkol le nakin zela an mani kutke an din thena turin vocational training tele skill development lam kalpuina turata na tin zon deuh kha ania chutiang chuanin Synod hian an kalpui chun zum donem engangin ngen kalpui chun zum don an malak dan tur hi puan zarala ni chialova anga po chuni se rui hlo ngai enkol na mun hetianga sarkarina a outsource a ko hrenin an enkol tur hi thilom om tak chu ani hrim rui hlo do na konga hei hian om zanei zokin min kaltir pha te po han be sei phot mai tiang rui hlo do hi rui hlo dapa khan tianga mana hal ralemo leibo kemo da nanga ti riral pialama khan tuna rui hlo ngai mek te rui hlo wanga tal boi mek te enkol na konga ma kan lak hi thil poimo tak aki poimo tak khani hrim boka rui hlo kan mana kan dapa hentiang kan che chua pialama hian angol ve mek te enkol na lama malak hi kan ti tur hrim po hani ome chu sarkar hian ma ala chhomeka home hi district tina hian din tura ruwa manna ommek ni te pon hriata tuna home om sa hi kanin dai lo viau wani kha home zong hi a full vek maya central sarkar scheme kaltlangin district tina home hi din chhomek tum ni in soi ani boka tin kan lo soi ve thin rui hlo ngai enkol na mi sangthum sangli len the na turang chi te sarkar hian an buat sei mai ta sela ta chuanin mithiam tam tak doctor lampang te psychiatrist lampang tele an momona zona pianga tangkai thei tur mithiam te chhop hanni ta se in skill development lampang te po kengtelin katiang khan ruwa manna mu mal tak nen chu tiang hom chu kalpui ni ta sela ti te thanem ngai thu hla kan lo au pui ve thina po chu ni se chung te po chu an lati chhozel tura ngai la mani kan central YMA president khanin rui hlo ngai aizol kho pui chunga veifak angchi an man te po TBCC le OKM ate da an ni le zel to do ni khan soya hi thilomom takani kan thria tang khan TBCC atang khan rui hlo ngai mi zatel te mi mai khan ron chuak khuk maya khanin kan khotlang nun phung angong nga la a thalo zongin mi pui kan chi aya kan van tlang nun ral muang lo nga la ruk a hluara tin an mani rui hlo ngai tan ngei po
kha thalo viau atianga zalen takan ron chuak khuk kha odi anom hal sup maya boral pha te ponom zui nge ni kha central OMA na an man an dalu na thina khan da arem ta si lova lomai polian ber malak na chu a thuan op ti der mai ani a amaro chu tu na hian aizol khopui dai family mun lai le rui hlo ngai pung khom phung ti boy khop le namdang le tourist hotan puwa kan mel moi lo na khop ang chi khatiang ang te tuna chuanin TBCC adalu zelan ni le to don nia hria ta nia hei hi thashim shim an mani tan po tha a en kol nan hoyan om hian mani tan po a thashim shim ti kha an soi vele ta ila tourism lama hianin sarkar thar hian malak na engeng mo hi kalpuya thil lian tham vur ni lo ma se om jenei zokin thil hi akal chho don ta ni hian a hria ta Mizoram chunga tun haya lo zo run pui han ti te po kha tual chung tourism promote na zela ni a na sin kut kan mang zo chia chuti line mani loka ku vakut kan mang le boka khang atang te khanin tual chung tourist te phone khomin amman na mun kho nei tu ten an lo chhur tang kai vele boka khatiang kha tourism develop nan thil tang kai tak chu ni ve bok chuti rualin hei tun haya winter festival te hoi hotle tumania heng te po hi tourism promote na ta na thil thatak ani don ni na langa kin sarkar thar hian December ni somthum pakhat laya a ho hawa nitla thlir liam na hun chutiang lian tham tak kha hoi hotan tuma hei hi thil ro pui tak ang lang lo ma sela hetiang te hi tourist hip na tan thil tangkai tak ani thei don ni in langa tin hei tuna Assam len tourism lama thodun na tur Assam tourism minister le Mizoram tourism minister de chuan soidun ti alo ni le a hei phei hi chu thil thatak ani ramri buai kan nei pui hania kumtam tak chu ramri buai kumhlun Assam le Mizoram hian tun ma trin an lo nei to hei tuna po hian he sarkar thar hian ramria buaina lian tham isu omlo lai poin Assam lam nen hian in biak na kalpui rengan tum kha ni amaro cho samlam hi anin honglo viau ni hian a hriata mara su chuti chung chuan chutiang anga in thian thatna manga malak hian omzia nei zo kang emti ngai dan te po ni na langa tuna hian tourism minister pani te chuan thodun dan tur an soi tourism minister pulang hinglawa mar chuan December ni som pathum in rin ni khan gahotia Assam tourism minister Ranjit Kumar Das akoma tourism hasona atana tho ho dan tura soipui thodun an rem ti a remchang masa tho huna thuthlung ziani se anti pulang hinglawa mar chuan tun haya Mizoram a khwal jin an punna sa thule khwal jin zinga tam ber chu Assam atanga jin an ni thua soya Assam sarkar ne na tourism hasona konga tho ho na nei atul kan tia India Ram state tele mihring temna kan nia chuti rualin khwal jinin an tlo du le ngai nat state ni tumin kanin buat se meka Mizoram ina mamo chu tho pui partner tha hani ati latakami ta ne na tho ho ai chuan Assam ne na tho ho chuan tourism hasona turin ra tha aswa an rin thuwa soibok Ranjit Kumar Das chuan tourism lama Mizoram nen tho ho tha di thuwa soya Mizoram hi kaini tan state sang in nilova tunma state pakhata cheng ho vek kan ni Mizoram tlo hi Assam mi te hian an cha ka rel om to bok nen mitam jok an ron kalzel ka beisei ati income na hian state pani sarkar ho tu ten tourism lama tho ho dan tur rang an soi hova pulang heng lova marin Assam tourism mun pui buat saya Mizo tourism choilar na tur thalak le video te arem chandan anga tilar ve thin tura angen na chu ti hlotlin an tum tur thu Ranjit Kumar Das chuan a soibok ani malak na thatak chu awani em hei hianin ram pani in le chin na tha asiam nge narin oma tourism lama mason tummek Mizoram tan hei hi atang kai nge rin ombok ani o sarkar hianin flagship program an kalpui thina heng sarkar poni se tun ma tang khan hei hi ni a NLP ti te CDP MEP ti te tun ma tang khan hriat thin ani ka hei tun ZPM sarkar a hianin flagship program kutna thok tu te tana thlai thar lei hemi program hi duan chu ani a chutiang chuanin an tram top don lama delewin tram an man tran tira tengin ma anan langhal chu nia enge anan zel don mipuya selna tamtak oma se an malak dan tlang pui hi overall a han chu chuanin ala thatok khat ni hian a hriata so thing an laya webel chetam tak man lo nei tu te ne na tu na hian a lut to a hetiang khopa lo nei tu te an hlim kum hi alo om lo mai thei ni in media than khat te chuan an tar lang hial ani kha Mizoram sarkar flagship program bana kai
handholding scheme phase 2 noya progress partner ni deal na singli le zakwa somni pariata lutwa phase 1 noya loan component na progress partner te loan interest chu sarkari na pedona loan interest hi September sani somni panga thlato panga chhut to ni in finance department kuta umto ani Mizoram State Policy Coordination Committee MSPCC Vice Chairman Dr. K.C. Malsomza Advisor to CM Handholding Chuan bana kai phase 2 a hian December ni som pakhat sani somni panga thlengin progress partner tura deal na singli zakwa somni pareta lut to ni na soya phase 2 a deal na lut te hi loan component noya deal na zali somret pakhat le CM special package noya deal na singli le zali somli le pasari ani loan component deal na zali somret pakhat hi mimal anga deal na zali samnga pariat le pol anga deal na somni pathumani ati CM special package deal na singli zali somli le pasari zinga singli zathum somthum panga chu mimal anga deal na nia sompani ju pol anga deal na ani thua soi Dr. K.C. Malsomza wachuan bana kai phase 2 noya loan deal na lut hi akai noi sarkar department implementing department ten endik na an kalpui mek ni na soya implementing department ten recommend list an thelu huna felfai takle pek klak ho chu handholding scheme a thunei tu sangber apex body na ngai tu anga apum puyang ati implementing department atangin recommend list somli pani alut to ni na soya advisor to CM Chuan Mizoram KVI board atangin somni pani le cooperation department atangin somni aron luta ma se document kim lo wang le chandanga wangin en thatle tura hriat tir le mek an ni ati bana kai phase 1 noya khan loan component progress partner atana thlanmi zasari somli pali singa mi zanila somnga pasari chu za somthum pali point panga pali hena partner bank ten loan cheng noi sakni le zale pathum point paret pali an petwa loan petam ber MRB in mi za somret nen an petwa SBI in mi somnga le Apex Bank in mi somni le pasari hena an peto bokani o LADC in than an zawa MNF in seat riat Congress in seat sari ZPM in seat ruk independent le BJP in seat ni ve ani kha sarkar siam thei khopin party mal tuma chakzawan lova chuwangin sarkar in trom siam anga ya sarkar in trom siam tur po hian boru ka om lei reng ani kha INC le ZPM chu thok dun tur anga boru ka om mek lain rin lo tak mai in sarkar la ZPM le MNF chuan thodun na thu an thlung le ta ni na lang ta boka hi politics a chuan engkim athiang ani e hanlo ti thin angkha hei tuna hian a thleng mek politics a chuan mel ma kum hlun om thei lova thian kum hlun om thei lo bok han tiang deuh kha tuna thil thleng hi ani chhodon ta ni in alang state politics a chuan in ZPM le MNF chu in bei ber han nia chuti lain LADC lama chuan an thok dun ang loi don chu nia nge an boru kal zel turi hriat chak om ngai nom chhodon khop mai LADC MNF Legislature Party le ZPM Legislature Party thodun na Lairam Legislature Party LLP leader ti zakung chuan nimin December ni som panga tlaya khan governor hna sarkar na an siam thei thu a thlen don ni in asoi ZPM Legislature Party leader ni bokti zakung hian nimin khan ZPM office a thu asoya Mizoram kai hroi turin ZPM sarkar chaktak pathian in min pe a chuti line LADC a ZPM in MDC paruk chau kan nei hi keini point claim kan ti rualin pathian ramruata kan ngai ani in thlan zowa sarkar din tumin Congress party nen ZPM PAC malak na in kanin bezui ati uluk taka an ho tu ten an ngai tu anu MNF Legislature Party nen sarkar ngel nget jok din thei ani beisain inrem na an siam tak thu soin puti zakung chuan LADC a sarkar ngel ngeta om theilo wangin mason na konga po kan thron op phal he ni in kan ria chu wangin lungrol takin kan ho tu te kai hroina hnoya sarkar thar din turin governor hna vo in tlai hian sarkar na kan siam thei thu ka thlen don ani ti in MNF an tho pui chan a soi bokani chuti lai chuan LADC in thlan nei zota ka MDC ta na tling thar MPCC vice president pusingun lian chunga chuan ZPM nen inrem na an zia thua soi ve boka pusingun lian chunga hian nimin khan Congress bawana thua soya helaya kan ron kal hian sarkar mai turin kan ron kal ma se van huna thlarau sual hote awangin kan sarkar don nge don lo kan hreta lo sarkar siam tur hian ZPM ten agreement kan siama sarkar siam dan turte po agreement a kan ziak vekani ati social media Congress in MNF an buma MNF in Congress an bum ve thung ti post a hmu thu soin pungun lian chunga chuan ZPM hian min bum kan hrelova kan in remna atop ti po kan la hrelova ni
MNF ten en khan in thlan ma khan in rem na kan na ya kha kan in rem na khan in thlan ma chau ni se in thlan nulam chu la soi that le tur kan tia ke ngai po in thlan ma khan Congress candidate omlo na chuan MNF candidate vote turin ka ti ani ma se social media chuan MNF vote vek turin ka ti ni omin an soi le a chu tiangin ka ti lo wani MNF kan bum lo ti in thlan result puan hnuwa po MNF nen an in biak thua soi MNF nen an in biak line zat PM10 an dor thu soin pusingun lian chunga chuan kan ho tu tenen kan soi ho hnu in zat PM10 en chuan agreement kan siam thei ta ni tuna hian kan agreement kha atop ti po kan la hrelova enge lo thleng zel don kan hrelo keinin hetia kan in biaka hian leader ka claim lova ka claim ngai lova ni CM kan i don po in ka claim lova minister kan i don po in ka claim lova ni MDC din hi ka tum lova MLA nilai ka dinga katla ni chuan amol pho thlak hle dona kan party atang kan pa fa ading turan norna hana se emema chung kwa kan in rona kan tong trai ading lo turin kan titlu MDC candidate turte po kan president in thuna ina min pe kangin kan approve ani nge zat PM in veng pui candidate an han puang kha veng chung mi party sang khan ding tura min norna ana sa emema kan har thei de lo ani ti in pusingun lian chunga chuan a soi ola ti hian zat PM le MNF chuan LADC Sawrkar nan siam don ta ni na langa hetu kan bo sei lai thleng hian Sawrkar nan siam don ta ni in langa hengponi se Lairam mi pui ta tan Sawrkar ngal nge tak an din ngai han be se phot te ang